Prva čakra, Martina. I još šta ću ja s vama? Imam osjećaj da bi ova osoba jako voljela da sedi na 2 stolice i da bi htjela i da tamo sve bude super, a i htjela bi sa tobom da sve bude super i ko da se moli Bogu da se to nekako reši, jer ona jadna ne zna kako to da reši. Za tebe je ova situacija dosta toksična. Sljedeći susret bi bio ovakav. Ovakav bi bio sljedeći susret. Ali osjećam ono što mi se ne sviđa, da ova osoba je gladna energije i dolazi da uzme. To mi se nikako ne sviđa. Nema balansa u davanju i primanju. A deluje mi da negde oboje želite taj susret i da će do njega doći. Ali kažem, ova osoba možda, baš je to, možda je potrebno da kreneš da tražiš od ove osobe, ono, želi mi to, i da ti postavljaš svoje nove standarde, jer nekako ova osoba je navikla da samo uzima. To ti je situacija sa njom. Eto, ako imaš neko pitanje, ti napiši, ne znam da li sam ti. Kaže Martina, preporuke za program Vrati svoju moć u svoje ruke, to imate na članstvu.